và nuya YouTube le Facebook thing lang news wa si thing cham ne la kon tuni ni sing som ni le ko la ka kum sang ni le som ni nga ni ko in jong me dei te tu so le wa noi tu so dang dang ho tha do pa wa ki le do ngai kha na nei ki ta wi te pa hin le do len sing son te so na sama ke ma wa se Prime Minister Narendra Modi in invitation abol ji in Russia President Vladimir Putin chu India ahong ding a hi Israel ten Gaza ko pi sungle khan Yonis ko pi chu gosilei ki hal na ba sa ki nun hi ni chan Palestinian ho ni mele chapang zaw nan mi som le li thi bin hi Southern Lebanon ti achun rocket ni hin kap lut ki nun le Israel te athi amang thu wang ki sei pun hi ave la hin wal ki lew le thu na sang pe na ki bolding hi tin Israel chun Southern Lebanon chu gi na nei hi anya member gam sunga hung ki pan in ling 7.7 je in tu ni chan agam sungwa thi na tu mi zal som li li ading tai tin thulu chun asin hi akitong kha hi mi jasbi la som thum awal tan chile aki hol mo phabe umna lain hi ling kho tu Thailand jong atong kha in ama ho gam sung Bangkok nga building ki sa chai nai lo kha chim je in mi ge in thina to tan mi dang za la som la sagi wang atang den ve tin so chun aseye Myanmar military gov in sangang Mandalay chile ne PDya ho zaun in region guma state of emergency apong do ta bin hi Yangon Mandalay Express a lei jong achim hla in hi chile hi kum som ko lang upa hitan chule pu pa khanga apat an Mandalay Police Clock Tower jong na sa te na tong kha hi Myanmar gam sunga jepi in lampi ha mandi sin ho phabe to kha ta ji in rescue operation jong de bangin amachal thei pon chule angai chat bangwa relief chil ho jong hlung thei lo hi dan thlu chun ase in hi Zana in lim chu Bangladesh le China province na lang chan jong aling pha in chule India gam sung Kolkata Manipur chule Meghalaya East Garo Hills langin jong aling pha in hi Muslim pasal kan Facebook a ngan ba ki ti min mang cha meite da na ki sia meite ni me phabe hi na su mang pe isi thil so hin victim la ni me kan police a complaint na bolin zo chun hi pasal pa chu police on na ma wa tu ni ko na pu do u ninga police ka sudi a remand akila tai itan ji tu na thing thang news ngai u muntina wa si thing cham news ngai zo se na bon cha win mang pha